Article 244A puthak Forum for Hills Autonomous State Movement FHASM pen Chief Minister Sarma Kachingki dunlong puthak lamthe kachepaklang. Karbi lameramai tirpiatum mithangsa himalong phirangkya mai kangni. Inut Starfield Kathar sai katiki pen ki ongdung ali chepalong pon. Karbi Anglong live atau birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arju ponitha. Jangmi poni phai kresir kepani Forum for Hills Autonomous State Movement pen ASDCSI hemalong phirangkya mai ingnisi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma diphualong kohumri ke wangahut Karbi Anglong arat akar I Article 244A ke pachun Japan FHAMS pen kaching kidun alam thea puthak phirangkya mai ingnisi ke pachini. Phirangkya mai long Forum for Hills Autonomous State Movement pen ki pachini ke Assam Chief Minister diphualong ke wangahut chetong dunsi Article 244A ke pachun Japan session along lamthi cheparai ponangji pusi pinpuralu pipajerdunlo. Lasuahut Chief Minister Sarma pen tame Karbi Anglong phan kaching thur sai moke pinangan claim lo lapen Article 244A ke chunote ni ke claim ke dam tame ke chunlo pusi ningjelo lasira puson ning ke pathe alam the kaningjia pot kachuru tame pipajir ponlo pusi phirangkya mailong ningje pini nalu mo phane to je thangi pulo lasini to kado bawe ko bai ke me lapen Karbi Anglong ko bai ke me patumi me seda por hot Assam Chief Minister phane to je to bulsi nelu Article 244A mate autonomous state alama putha alam ni chini negale la chini pamelo la pena nekan ki kya bache som alam da alam la chini pamelo और फिर समय alam lile la bangso autonomous state la bangke ele to mana ne piche ki ko bangkali बहुत ज्यादा ele to akamatha pete ko chini alam thegela pohelo la da state government penseta jomsi recommendation of that pulote autonomous ki pe bangke central soraba nang bisum bunde tahai polam ke kana joksi patumi Chief Minister phale dum sidong lulo lidum bang greater ke bang do pen song le ke bang do hada Chief Minister phale dum dunsi ne to akimangala patumi hada le dum khan lulo pen patumi lulo Lapen Assam government pen nang Japonsi Central Government upon Article 244A ke pachun Japan kaching kidam jelong nang Japon ang jiputa pinpura lolong jongduno. Lasi Karbi Anglong arat ke do anatum tami ning si pet pen hempre kang thim ke palong Japan arjap group ning si pen chingrumra chesong pono nang pusi phirangkya thengno arni Forum for Hills Autonomous State Movement pen ning jipono. Lake labangso fornisi ason ke klan notification or order ke late 60 dollar na thing kana number ko late ilidum ke exempted Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction lapen NCL Autonomous Council jurisdiction along bangke late exempted until jomsi Autonomous Council tu je kala Assam pen kapeklan order jomsi alang lidum da isi meeting dopen jomsi accept dum da kalang lo si use nang ko lo tan ta la bangke asami sidang itu kasi nitum chuning rilo Karbi Anglong Autonomous Council kachari atau mapan ke tinggi ke doa atau apa lapan NC Hills Autonomous Council kachari ke tinggi atau mana pantamnya je as per 6 schedule paragraph 2.7 arona tengpe je language ke usul language si Karbi ma di masa ma UC labang ada keceparan yang najak pom dopo naskala bangso arona teng. News report Karbi Anglong live. Jangmi ni phai kresir ke por phai ke thomra minute thong ke bapor Karbi lameramai tiripi atum methang sai hem phirangkya mai kangni pon kidamtang jangmi chiklo ni phai krener ke pani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma diphuan ke wangahut son thomalama puthak pen Karbi lameramai tiripi atum pinpuralo pajir pondo la solong ki jong pon ke Karbi alam pen degree long ningkan plia phanta prabjin pen pangcheng ponang po
Assam Governor pen ke damtang jangmia chikloni phai kre player ni ke pangdak pon alu puthak Karbi Anglong hini district aphan aprang teng pensi pachidu vet nangbo. Lapen ki damtang risim kangtang asong tumpen lamdon kachitok MOS clause 3-4 along ki tokpon Karbi language ta Assam angkang pialong padeng nang jipu kachitok ateng pen prabjin pen pachunje phansi lasop min pura lolong jongpon no pusi Karbi lamet ame tirpi mepu kamsingan se pen pachini pon. So bangke kene chief minister ki putikang ta lasan lo je la solam the thod bangke runus pegu phanang toy thusi thod aken kam ka chiyot tu ji phan ni nang toy po walam lo la pen bangke si bangke la lo official notification non alamadhu Karbi alam abang tokon pedet la solam podbang kache thangdu lasi neli tumna second point ma silbang tapolo official notification from go basam laswa aron bang la Karbi alam ta toponangji pulase neli tumbangke tokduno labangke je Karbi alam pen hills area la pen english abangke dopon rang lada isi abangke la solo atumi ke klang ala kene 14 April 25 plus ke klang alu long bake ke cheng alom do ili tuma phanta alam theda biponangji pulaso ke cheng alum do ta Karbi pu ke tokte ta prang prang ta solo hills district pusi ke tok la sol along bangke la solo asamis pen ke tok ba sinili pohi ko asamis pe ke tok banga ohom sarkari bhakha ain 1960 ধারা 7 আৰু ধারা 3 অনুসৰি বৰাক উপত্যকা শস্য অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত কাৰ্বৈত জিলা আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল অঞ্চলত স্থানীয় ভাষা ব্যৱহাৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰৰ বাবে নিম্নলিখিত নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰমানে লাদা বাংকে ইলিতুম কচিনিয়া তেকে আলা বৰাক আলং লাপেন সিক্স শিডিউল এৰিয়া লাপেন বড়োলেণ্ড আলা বাংকে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ কেডোপ la soang bong pen asamis bangke compulsory polasan mana ini tu malam ta padoji ta asamis bangke compulsory pusi alam itu tam dak alu ke topan thudu la si ini tu mang la si ning cepat he thuji po phan bang la borole na son thot le ini tu hanta apoy na long nang topan poja la borole na phan ke to bang la son la borole territorial অঞ্চলত উপযুক্ত সকলো সরকারি কামৰ বাবে ইংৰাজী উপৰিও বড়ো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পলাসন ছিল ডাকা তকদো লাসিলি তুমাগে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল অঞ্চলত উপযুক্ত সকলো সরকারি কামৰ বাবে ইংৰাজী উপৰিও কাৰ্বি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পলাসন সিলি তুমাগে কে হামদল লাসিলা সালাম থে বাংকে চক মে তপন গো কাৰ্বি ভাই দিলে হ'ব তু পলাসলাম বাং চিফ মিনিষ্টাৰ বাং নাপুলো লাসি মিগাৰং পাৰলাংনি লাবাংকে চকো yutum Karbi lameta mai piningan ke harta ke hokke prasir ke pando piningan hokke prasir ke bang deng no laben pining mai pi gedo ye bang ke thom ke pra pliang deng po la si chu het tum bolong komaji long thom ke pra ka thom bang deng mai pi duet pen has da ka che paraya teng pining gedo ye bang ni tum bang ke bok song long ni yang Karbi Anglong long si thom ke pra pliang deng lameta mai do ikpo hala so long nilitum akin mangdo kitab ke paklang apai pa ong nang ni tung mach parai do le selabang so teng pen ni tung pak pharu kitab kun te phong wet si pak pharu kitab la pining ang bong paklang ya phan di si ni tum ke mangdo la silabang so pak pharu kitab ke tok paklang bang so long tok bang tum da kanang so asna tum media tum han ka cho akera ba chwang bang la helong na tum pa nyong si kumame Karbi kitab ke tok bang do de pudang te la ni tum phan nang pidunya phan chunang reglo la bang so kitab nang pidunet pana phis tani tum dak kitab pe paklang sanchong misidolang la bang so kitab paklang pen chok masuk chi masuk kelang tum dolang kang krung kang sai tum dolang hatum min krung sai ko yong sia kitab me sen puteni tum ke paklang pon duji la si la pak pharo kitab paklang pusin tum ke mang dolo la pen ke ahok te man tum mapor non nang le lalang masi ni tum hok song long dam pen lak cheng wai long le lang Wapisita public representative abisar hada leaders niki jitu non MSc mate EM makai prawat chondro taro alangli pentani tum matumi preliminary chingkilo langli tani tum phanang se koi tum lo unani tum la sawa Karbi lameta pai mate Karbi alam ma pe chanji pan claim no na
tasi nang cara bangsa tu dun po waktu ni hat ni tum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ka angso kachetong dun hut ni tum dak cingki long tasi prabjin pen ni tum hala dak damji lang li provat chondro taro banda tum cingki do la pen putho cingki thu la lasi la non la jasemet ni tum la kitab apa klang ang deng la bangso long bangke nang tum da kerap chang lo na tum pena hin le ko me kitab to ko bangdo mante ka bi ya radang bong pen misen kitab acho kitab to bangdo pen tum hanang pidun tha Lapen HS first year lapen HS second year along ta Karbi subject Kian Ponje Phan me phu chuning ripon thum. News report Karbi Anglong live. Abarim risim kangtang KPLT Wojarwa song Klembangphu Starfield Kathar Asar Buramen John Kathar Asar Piamen Sika Kropiatum Asupo Sai Katiki Kachipa Dukpen Ki Ongdongale Chipalo Karbi Anglong Pendimapur border Longhup Tongbi Arong Adung Alangli Longle 7 bighas agriculture farming mate Sai Katiki Anat Pangcheng Ponsi Ongdongale Chipalong Pono Alangli pen kithan pona tengke longle banga khe phan ke jor ing tonangpu mithang longle sai tiki pen ke ongdung ale du lapen hemtun chilana unpuang thek chipaklang pon pinpur me longle ke jor lake ave chodera phanchot lapen longle ke kamlang bo hormu kalidet anparta longle ke jor lake ave chupura phanchot lasi longle ke jor ing tonsi sai tiki si chihungnang popata alangli pen kithan pon Kathar sanghota ahurisi Karbi Anglong Farman risim kangtang sitame odlang la sopi sorkar long chidai mate hong wangdet api Dr. Liram Longhang CM Karbi Anglong Autonomous Council anparta Sanjeev Saikya SP Karbi Anglong tumpen akirap anparta sorkar pen ki panong asap so tangka long pensi tangka ke joy padam dilo sai kitiki si isi kai kereng je phan chuklem nang pupu pen joksi sai tiki pangcheng bono Lasi CM Dr. Liram Longhang CM Karbi Anglong Autonomous Council Sanjeev Saikya SP Karbi Anglong atum aphan lapen nililong nang kachirap atum aphan ningaklong churu lupsi phirangki kahumri damhu chithandun sonsi nilita aprangge mathalo ke claim ponengi ko sonsi ke claim nei ma pulasi mi atum longsi mane idea lo la pen alang tum stame nang thandak de athema lahai khiti ke claim ke profit thepik alang tuma bangke ilitum phanang thandak lo plote alang tum claim athai velo lasi ilitum bordara longle chuthi po angke chujor tegang det po angke nani ade chongda dam po kiti ke jang kadu kabe stame isi kachewan thekhe lapen ka kisung kadu kabe stame do lasi nili hin pena bangke kapachini bangke longle philanga bangke chithi pen stame george det pen nonason kitimiti ke claim charlie don pen ko ansi profit kilo ma lahai stame ili langdon pen chini lo lasi non ladang nili claim lo pining chunik ben si claim lo stame pining bangke watermelon khiti si claim lo ladang arlenga lampen bangke thoi thei bonghom pulo lasi nili non la so khiti ke claim long pen si mane idea long lo ilitum bangking sang so phan list ka chupi bangke chiri si along si par biga long si pharu phoveji anke non la so the ni ke jor lo po te pharu phoge ke long lo anke ilitum kwan si kilos lo lapen ilitum me thang non kachitiki ladak paisa pan invest leke dam u kata kali maximum ladak nili amungkin nam lapen lahai hajira ka du kawe ke pon pen 25000 bak si invest lo lapen non athe ta chujorlong lo lapen laso athe bangke non market long no molom mane bharpen laso supply bang up masi chiri si to the along si latu mane ke nami pulo aprang bangke masi non bangke alit lasi ilin along bangke non bang 15 rupees aprang bangke 20-30 lason si damlo masi hala supply tu bang pe masi adora vedalo non bangke lalo hai la so watermelon ma thoi thi mo home thi lomen kon analin non nili ke mane banghala kengsang to mo sonsi pu dawai pi neta mane pan idea we pusita me ilinalong ipumalong linpho lintrok linpli linthomra dhala sonang se Sonsi alang li ke klemasai watermelon mate thoi thi bonghom hipi birik kove phengnu fishery vokak broiler
longhong an parta kaprek sai pangcheng ponsi aning kan wangta ki ongdung ale chipa longpon pusi phirangkia tum kahumbi damhut nang chithandun Sangti dipen projanterang Karbi Anglong live. Asam Angkangpi District Tinalong Tame Jang Miponi Pai Kriser Keparni District Congress Committee Hinpen Mai Deng Ponsi Digital Akai Ahut Song Aphan Kangthur Ponasai Dengsi Application Akimi Digital Vahini Pu Ingpu Pono Laso app yana jo Congress at song atuma phan ning ka chithiatum online pen men ka chithamade membership avarsai long ponlo Lasom si Karbi Anglong District Congress Committee tum penta phirangkia mai ingnisi bangso digital vahini app kangpupon aputhak lamthi chapaklang ponlo phirangkia mai long vidya singrong pi pen lamthe ke pachini ke digital akaya hut song phan digital aja kong pen kangthur thek je phan pumathasi bangso digital vahini pu app ingpu ponlo Laso app pena joksi Congress asong phan ningka chithe arartum men chathabun pen membership endun longpo lanchot kalisi songalong ki claim ke dam kisung pen chenglok ki claim ke dam nang jia sai ke do antame chini ponong po pusi pachini Karbi Anglong District Congress Committee hin pen nang tum ke pha pot pena tum wang paseng tum hana prangsi chorolo pen pin nilong ado lapang ke tum District Congress Committee hin pen digital bahini lo lapang ke social media coordinator lo anang di Samson Singh ki dari Samson itu long vice president lapang ke joint coordinator Chirisma Rong PP lapang ke itu long tala ko vice president XMLA MCT so lapang ke Mahila Congress president Purnima Tewanti si main linang to ban khang lam thila ko hello bini ni tum Congress hin pen district 3 seta APCC pen sike chenglo district 3 seta ne tum si app akimi tum dak kilon salam do so puta sen to ban ka app sen pehlo la banke digital bahini puchi so app lam he pehlo ni tum la so apps ahin pen pin launch lo la so pen si tum membership drive po jese met pela so membership banke ni tum congress lo afang phang exclamation normal ke lage so social media long do just met per smartphone ko mama ke do ala so whatsapp ke do to ma fancy to membership so and po kandai to so News report Karbi Anglong live Lakhain ko ratrok Dwarbagori constituency angkang Dolamara Municipal Board ki parlo Dolamara ahithialong ki ongdong Karbi Piatum lo han kachojor cholang tum aphai nang patbo masonsi theklong Lasomsi aprang pen langdam lo pulote Dolamara angkang along hithialong han chojor cholang tumke bangkeng sang so tum loksi nang kimbi bom bangbo masonsi theklong bontanon ke Dolamara Municipal Board dokok pen ke nona bangke Karbi Pimar tum han chojor cholang aphai nang batbo masonsi thekponong no Lasi Dolamara arar tum lapuson ke claim ke dam thekapotame hawararat atum pen kachuru sitame pajir porinti Dolamara hithiani lake Saturday mate bhomtiani ahithilo Stame isi nonamat Karbi Pimar tum kachojor kachulanganat kisung ne lake kachungdara boha anke dorep athe arviarni kachiti bin anke dorep sitame isi kimang humimi adima bangke Dolamara hithialong Karbi Piatum lo han kachojor adima bang do thaya videt asonsi theklong Lasi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang MLA Dr. Numal Momin EM Richard Tobi VDC Chairman Sar Koirong Parlapen Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Tumpen Dolamara Ahithi Kim Rang Piasonte Mesenji Pusi Raratum Chethan Ponenti Dolamara pen Arjison Rongpar Karbi Anglong live Pini berta ke lapuan si kang ton poniklo kartong